листі олівни, як твой вид мне дивный, в образ сумний бачу, Єсус, Бог мой, плаче, под кривавим проливає, боль і страх його стискає. Ах, Єсус, втомлеті, был ён близкий смерти. Под кривавым проливаем, боль и страх его стискаем. Ах, Єсус, втомлеті, был ён близкий смерти. Келих горькой муки ён прыняў покорно, каб Айца прославить и народ свой збавить. Там анёл з ім размаўляе, прадпакутай узмацняе. Ях, Езу мой Пане, стомлены змаганнем. Там анёл з ім размаўляе, прадпакутай узмацняе. Ах, Езу мой Пане, стомлены змаганнем. Вучні засинають, збавцю покидають, зрадник надыходить, жаўнераў прыводить, пацалункам свайго Пана выдае на катаванне. Ах, Езу мой Пане, скуты кайданами, пацалункам свайго Пана выдае на катаванне. Ах, Езу мой Пане, скуты кайданами. Не судом Пилата збаўца быў распяты, смерть прыняў у муках, зведаў ганьбу і смутак. Мае ўчынкі то зрабілі, да крыжа
ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Узгадай про милосердність свою, Пані, і про любов свою, що тривають спред віку. Вороги наші нехай не мають над нами перемоги. Вибав нас, Боже Ізраїля, від усіх наших бідів. Є, брати і сестри, словами антифони на уваход розпочинаємо сьогоднішню святу мшу, середу першого тижня Великого посту. На початку Евхаристії представимо Пану Богу всі наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до Христового алтара. У этой канцеляброванной святой мши один со святоров молится за святой памяти Казимира Жуковского, 8 годовину после его смерти. Другий святар молится за святой памяти померлого Михаила Вайшнаровича в другую годовину после его смерти. Просим для померлых об Божьей милосердности, об радости пребывания с Богом у вечности, у Божьем володарстве. А теперь перепросим Бога за наши грехи, как мы могли годно скласти эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, заусёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Усемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милосердный Боже, ласкаво взглянь на данность Твоего народа, и ученика путаймого и учи телесные жадания устреманием. Праз добрые учинки мы обновилися у духу, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владарить у едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Амен. Читання книги пророка Йони. Пан звернувся до Йони другий раз, кажучи: «Устань, іди у Нініву, великий город, і скажи їм тое, що я тобі наказав». І устав Йона, і пойшов у Нініву, поводле слова Пана. Нінива ж була великим городом у Бога на 3 дні ходи. І почав Йона ходить по городі, скільки можна було пройти за 1 день. І ускликав, кажучи: «Jeszcze 40 дён, и Нинива будет сбурана». И поверили ниневитяне у Бога, и обвестили пост, и опранулись у мяхи от старейшего до молодшего. Коли дайшло гэтае слово Пана до короля Нинивы, ён устал со своего посаду и скинул с себе плащ свой, и опранулся у мех, и сел на попеле. І загадав, каб у Нініві поводле загаду короля і вельможаў ягоных абвясцілі. Няхай ні людзі, ні жывёла, ні валы, ні статкі не каштаюць нічога, а таксама не пасвяцца і не п'юць. Але няхай апрануцца ў мяхі людзей і жывёлы і моцна ўсклікаюць да Пана. І няхай кожны адвернецца ад злога шляху свайго і ад насілля, што ў руках іхніх. Хто ведае, можа, Бог змілуецца і даруе, і адверне свой гнеў, і мы не загінем. І ўбачыў Бог учынкі іхнія, што яны адвярнуліся ад злога шляху свайго. І пашкадаваў Бог, што сказаў пра няшчасце, якое спасле ім не спаслаў. Гэта Слово Божа. Дякуємо Пану Богу. Серцем покорным ты не погарчаешь. Серцем покорним И не погарчаешь.
Твоей зниши беззаконие мое. Обмыть целком меня от провинов моих, и очисти меня от греху моего. Серцем покорным ты не погорчаешь. Чистое сердце створил во мне, Божа, и обновил во мне тривалый дух. Не откинь меня от своего обличия, и не позбавь меня Духа Твоего Святого. Серцем покорным ты не погорчаешь. Бо ты не прагнешь ахвяры, усе спаление хоть бы дал я тебе не сподобается. Ахвяра для Бога дух покорный, сердцем зломанным и покорным ты, Божа, не погорчаешь. Серцем покорным ты не погорчаешь. Хвала Тобе, слава Божая. Хвала Тобі, Слово Божає. Звернитесь до Бога вашего усім своим сердцем, бо Он ласкавый и милосердный. Хвала Тобі, Слово Божає. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Евангелия поводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час, калі стаў збірацца народ, Езус пачаў гаварыць: «Пакаленне гэтае нягоднае пакаленне. Яно шукае знаку, і не будзе дадзена яму знаку, апроч знаку Ёны. Бо як Ёна стаў знакам для ніневіцянаў, так будзе і сын чалавечы для гэтага пакалення. Каралева поўдня ўстане на судзе з людзьмі гэтага пакалення і асудзіць іх, бо яна прыйшла з краю зямлі паслухаць мудрасць Саламонаву, а вось тут нешта большае за Саламона. Людзі з Нінівы ўстануць на судзе з гэтым пакаленнем і асудзяць яго, бо яны раскаяліся, дзякуючы прапаведванню Ёны, а вось тут нешта большае за Ёну». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Сабраныя ў Духу Святым праз пасрэдніцтва Езуса Хрыста, даручым Пану Богу нашыя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб, дзякуючы великапостнаму ачышчэнню, яшчэ ярчэй заззяла ў ім святасць яго Пана Езуса Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за біскупаў, каб яны абуджалі ў сэрцах людзей веру ў бязмежную Божую міласэрнасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за катэхуменаў, каб яны пазналі вучэнне Касцёла і прынялі яго ўсім сэрцам. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за хрысціянаў, якія адышлі ад Хрыста, каб у гэты час ласкі яны звярнуліся па дапамогу, якую дае ім Бог у сваім касцёле. Цябе просім. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва за святой памяці Казіміра Жукоўскага, 8-ю гадавіну пасля яго смерці, таксама за памерлага Міхала Вайшнаровіча ў 2-ю гадавіну пасля яго смерці, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё валадарства. Цябе просім. Слухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы,
каб мы были удзячныя Богу за штодзённыя ласки. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Выслухай, Божа, наши молитвы и учини, каб адноўленыя праз пакаянне мы з радасцю Табе служили. Праз Христа, Пана нашага. Бо так полюбил свет Бог, что дал Сына Одинородного, каб кожны, хто верить у Яго, не згинув, але меў жыццё ў веках. Жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае, жыццё, каб меў вечнае. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыне Бог, Отец Усемогутный. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Боже, Творца сусвету, ахвяруем Табе дары, якія Ты даў нам, каб мы их Табе присвятили. Будь ласкавы пераменить их у сакрамент, что дае жыццё вечнае, праз Христа, Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм У гору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб мы сваім устрыманнем утаймоўвалі нашую пыху і, адкрываючы нашыя сэрцы на патрэбы бедных, дзяліліся з імі хлебам і такім чынам наследавалі Тваю дабрыню і ласкавасць. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе у адзін голас усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. І Он, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое у воскресенье и чекаем Твоего
wspominaючи śmierć i z mертвых powstanie Twojego Syna, ахвяруем Тебе, Panie, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконалю его у любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули у надейного воскрешения об Казимиру и Михалу, и про усіх, хто у Твоей ласце дышал з этого свету и дозволил им бачить светло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным и едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ей обранником, со святыми апостолами, святым Михалом Арханёлом и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и в Христе, Табе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Amen. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможь нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольными от греху и захованы до всяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, и живешь и владариш на веки вечные. Amen. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою». Всім. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранок Божий, вось той, кто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты войшов до мяне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. Под Твои приходим двери, щирым сердцем
аж так скрыўся ўсім на дзіва, і ў гостыні жыў праўдзіва. Міласць Бога заяснела, як змяніў хлеб сваё цела, нам пакінуў спажываці, каб праз гэта нас збаўляці. Несмяротны, моцны Божа, зразумець цябе хто можа, ты для грэшных справядлівы і для добрых міласцівы. Молимся. Боже наш Ойче, Ты не перестаешь живить нас небесным сакраментом. Дай просим, каб дарованная у им ласка довела нас до життя вечного, праз Христа Пана нашего. Амен. Дякую всім за супольну молитву. Тепер після благословення буде виставлено святейшого сакраменту і набоженство пісні жальби. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Амен. Тривайте у супокої Христовим. Дякуємо Пану Богу. О найсвятейша гостия, веди нас до небесных брам, тревожить муки нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам. Один в Тройці Бог святий, Тобі хвала во все веки. Коли закончиться наш шлях земний, у володарство свое прими. Амен. Песни жальбы заспевайте, сердце болем наполняйте, серце болем наповняйте, в очі плачте, як криниці, дайте горьких слез напиться, дайте горьких слез напиться. Навод солнца месяц зоры, сумно светят небы в горы, сумно светят небы в горы. Полнить небо плач анёлов, жо минул их час веселый, жо минул их час веселый. Крышатся со страху скалы, мертвые с могил повстали, мертвые с могил повстали. Кто жальбу свою стримает, целый свет ниби канає, целый свет ниби канає. Криш Христовий і канальні, душі вострим болем ранять, душі вострим болем ранять.
Zniszczy zło serc naszych, Panie. Woź grzech mój pierad Tobою, zmyj go świętoj krwiою, zmyj go świętoj krwiою. Ubjazdonni mukał Pana, ja z prawin swoich powstanu, ja z prawin swoich powstanu. Można присесть. Падчас гэтага вялікага посту мы жадаем ісці слядамі нашага Пана Езуса Хрыста, крок за крокам, адсочваючы апошні вялікі тыдзень нашага Пана і настаўніка, вачыма відавочцы, улюбёнага вучня, святога Яна Апостала і Евангеліста. Разважаючы над апошнімі днямі і гадзінамі Езуса на нашым прыгожым свеце, мы хочам быць не толькі з ім, але і з іншымі людзьмі, з якімі ён жыў і сустракаўся, каб навучыцца правільнаму стаўленню, каб наследаваць іх ці навярнуцца з таго, што ганебнае, здрадлівае і не мае нічога агульнага з быццём чалавекам, а тым больш з жыццём і быццём хрысціянінам, вучнем Езуса Хрыста. З Євангелія святого Яна. За 6 дзён да Пасхі прыйшоў Езус у Бетанію, дзе быў Лазар, якога ён уваскрасіў. Там прыгатавалі яму вячэру. Бетанія з любімымі сябрамі Марыяй, Мартай і Лазарам была для Езуса з Назарэта і яго вучняў аазісам супакою, адпачынку. Там ён набіраўся новых сіл для інтэнсіўнай апостальскай і місіянерскай працы. Вячэра, падрыхтавана яго ўмілаванымі сёстрамі і зробленая ў яго гонар, была выразам іх удзячнасці і падзякі за цуд уваскрасення з мёртвых іх любімага брата Лазара. На паведамленне сясцёр, вось той, каго ты любіш, хворы, Езус прамаўляе прарочыя словы, якія можна зразумець толькі ў святле яго пасхальнага свята. Гэтая хвароба не вядзе да смерці, але да славы Божай, каб Сын Божы праславіўся праз яе. Наш прыяцель Лазар заснуў, але я іду абудзіць яго. І дзеля вас, каб вы паверылі, але пойдзем да яго. Здзіўляе рэакцыя святога Тамаша, які кажа, пойдзем і мы, каб памерці разам з ім. Мы ведаем, як святы Тамаш, якога называюць не толькі Дыдымам, што значыць блізнюк, але перш за ўсё ведаем яго як няверуючага. Ведаем, як ён паводзіў сябе, калі іншыя казалі яму, што бачылі ўваскрослага Пана. Тым больш здзіўляе яго рэакцыя ў гэтым выпадку. Падчас вячэры, калі Марта прыслужвала, а Лазар быў адным з тых, хто сядзеў з ім за сталом, адбылося нешта, што карэнным чынам змяніла радасную і святочную атмасферу. Марыя ж узяла фунт міра з чыстага і вельмі каштоўнага нарду і намасціла ногі Езуса і абцёрла сваімі валасамі ногі ягоныя, а дом напоўніўся пахам міра. Гэта яшчэ адзін прыгожы жэст узлюбёнай сястры да настаўніка з Назарэта. Але ў гэты час ёсць яшчэ адна вельмі незразумелая рэакцыя аднаго з вучняў. Чаму не прадалі гэтага міра за 300 дынараў і не раздалі убогім? Святы Ян, які быў відавочцам падзеі, выдатна паказаў маральны і псіхалагічны
профіль Юды Іскарыёта. Гэта быў той, хто павінен быў выдаць яго. Ён быў злодзеем і, маючы скарбонку, збіраў тое, што туды кідалі, будучы ж вучнем Хрыста. А што на гэта кажа сам настаўнік з Назарэта? Пакінь яе, каб яна захавала гэта на дзень майго пахавання. Бо убогіх заўсёды маеце пры сабе, а мяне не заўсёды маеце. Падчас гэтай вячэры мы бачым такія блізкія да Хрыста, блізкія да Бога, але зусім розныя спосабы мыслення, ацэнкі і дзеянняў. Бачым любоў і нянавісць, вернасць і здраду, праўду і хлусню. Мы павінны памятаць, што ніхто з нас не нараджаецца добрым альбо злым, праведным або несумленным, верным або здраднікам. Я станаўлюся добрым чалавекам, калі раблю дабро. Калі я кажу праўду, я станаўлюся і застаюся праўдзівым чалавекам. Я раблюся дрэнным, несумленным чалавекам або здраднікам, калі нават у дробязях я з'яўляюся вычварным, несумленным чалавекам, здраджваючы сабе, сваёй сям'і, сябрам і ўрэшце рэшт самому Богу. Таму мы павінны змагацца з пакусамі. Спакусу, якую мы адчуваем, не павінна нас прыцягваць, але перш за ўсё павялічваць пачуццё пагрозы, усяляць у нас страх, бо толькі тады чалавек зможа яе перамагчы. Jezus mój luby, kielich swój prymaje, klęczyć u sadzie, pieca podkrywawy, Bóg mocy chwały, Pana światowa, włóczeń zły caluje, wojska ciężkie Jezu, miły
сила дайца злитования. Jezu, miły Panie, Jezu, na молитwie w samocie, grozami szpotu ciakła strumieniami. Jezu, miły Panie, Jezu, поцелунок от Юды, Ты принял, не спасал покарания. Jezu, miły Panie, Jezu, łańcuchami ciężkimi, Ty niby złodziej był noczu związany. Jezu, miły Panie, Jezu, pracudziaju niewinny, złostnymi kpinami był znieważany. Jezu, miły Panie, Jezu, Каиафы żołniery, wywieźli w putach Ciebie na świtanni. Jezu, miły Panie, Jezu, złoj rukою potwary, był mocno bity za prawdy wyznanie. Jezu, miły Panie, Jezu, razil żywych duch świadka, Pan Bóg wtorszczykom ludu był Ty nazwany. Jezu, miły Panie, chwała poszana naszemu Panu, zawsze zniawani, zabiczowanie, zawsze cierpieni, zawsze muczeni, za nasze zbawienie. Ах, я мати ледь триваю, смуток серця мне стискає, ранить серця гострі
хочу делить с тобой, боль хочу делить с тобой. Ты за нас терпел от рана, Иису Христе, смилуйся над нами. Ты за нас терпел от рана, Иису Христе, смилуйся над нами. Ты за нас терпел от рана, Иису Христе, смилуйся над нами. Этой величный сакрамент ушануйма щиро все, тратить моц старое право, Боже, новый заповед, что нам розум не тлумачить, святло веры принясе. Богу вечному у Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походить, дав суд вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, який живейший владариш на веки вечные. Амен. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечна. Хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwy